Anglong Autonomous Council Works Department along Executive Engineer Klem Bangphu Arun Kumar Baisha Aphan KAAC Pen Kachapadi Pon. Masala Deng along Hithi Kularahem Kangpu Pon. RS Hotel Dipua Hithi along Pinipen Ingpu Pontanglong. Birta Kelang Bangpu Bang Pidona Pansetame Nilihin Pen, Anikang Samakadom Bajiriglo, Cardom. Pini Prime Tama Birta Long Pen, Nilisami Julie Baby, Nonarjita, Birtang Ton Pen. Kedamtang Parokresir Kebra, Ner Kebra, Ketom Anikan, Pai Kunini Pai, Incorasir Kepen, Karbiang Long Autonomous Council along Saiki Clem Akinkam, Kachijordona Bangpu, Arun Kumar Baisha Aphan, Pini Karbiang Long Autonomous Council Pen, Kachapadi Pon. Aho, Karbiang Long Autonomous Council Works Department along Executive Engineer Clem Bangphu, Arun Kumar Baisha, Karbiang Long Autonomous Council along Sai Kiklempon Piniarni An, Ningkan Tom Kebra Troxira, Chiklo Ijon Sosian Sai Klempon Lo. Lapuan Ningkan Klempon Det Penapi, Baisha Abang, Chokomar Ang Hoi Kijut Mate, Retired Pondet Penajok, Alang Lipini Methang Asayar Pupen, Chiu Pondo. Executive Engineer Baisha, Karbiang Long Autonomous Council along Arpu Dotik, ke claim kedam ke Misena Puthak, Karbiang Long Autonomous Council Joint Director, Assistant Joint Director, Senior Engineer Penchenglok, claim Rabrap Bangpu Bangpiatum Anta, Ning Kang Samakachuro Pajirdunsi, Misen Ing Samjin Pen, Chepadi Dunrinti. Alangli kedam Jui Pen, Executive Engineer Ang Hoyalong, Kebangji Arkoi Nipai, Trok Arni Pen, Ramrong Parapansi, Karbiang Long Autonomous Council Works Department, Executive Engineer Ang Hoyalong, Kang Nipon Jiaphan, Arpu Pekponlo. News Report, Karbiang Long Live. Chinthong Constituency Angkang District Industry and Commerce Asai Kama Hinpen Masala Deng Arong Asan Chomalong Kedo Ahithi Su Along Kulat Kachobia Ralatum Mesena Kularahem Kelong Ponjiaphan Hithi Kularahem Kimi Ingpupon Bangso Kangpu Asai Kedeng Along Aluhi Sarpo Aman Pen Karbiang Long Autonomous Council EM Prodip Rongpi Chetong Dunpen Kulat Ahem Ingpuponlo Bangsua Hud Karbiang Long Autonomous Council EM Rongpi Kaningje Ponatengke Bangsua Kulat Ahem Sorkar Pensi Nangpi Pajir Ponlo Setame Rada Tumta Chelana Ponangji Sorkar Pen Akijoy Pensi Nangkiki Mahemapot Ajatta Chok Pura Kalana Avi Pulote Chok Chedeji Athema Sorkar Hin Penke Aphongke Nangpi Vervi Pusi Ningje Pon Lapenan Parta Bangsua Kularahem Kikim Penajok Rara Tumsetami Ali Longpon Popusi KAAC EM Rongpi Pen Ningje Pontu Ulukunchi Pen Hemari Longphar Karbiang Long Live Khatkhati Police Station Kaparlo Forest Gate Adung Balijan Bualong Ri Pen Kaselama Hele Ebong Pen Inurabang Phuaphan Police Atung Nepche Assam Karbiang Long Pen Nagaland Ahoy Khatkhati Pen Lahorijan Atalom Malom Kedamtang Penang Ananing Kampen Risim Kangtang Raki Ahormu Pendanglo Break Jamasai Lang no Kachuklema Tumaphan Police Atum Nep Ingnang Pon Terapita Katharnem Tek Theasonsi Tek Ponlong Lasonsi Pini Inudabang Phuaphan Pusetame Hele Pen Police Atum Nep Ingnang Tulong Birta Kelong Donatengke Khatkhati Forest Gate Adung Balijan Pualong Inut Abangphu Ari Pen Kaselama Hele Pen Rongphu Rongling Malom Kikrung Dirpa Birta Joy Pen Arjulongsi Bokajan SDPO John Das Pen Khatkhati Police Station OC Maubik Brahma Atum Japon Lin Pen Police Abutung Isi Rita Damlo Lasoa Hut Arnikang Sampor Pai Hini Malom Ihum Auto Pen Kebang Bomahutsi Nagaland Kohima Asor Neilas Au Arta Ningkan Phokep Puabang Phuaphan Inkoira Hini Mate 22 Ahele Ebong Pen Nep Ingnang Cheklo Laso Ahele Amu Kering Setami Muthom Long Ponlo Bokajan Pen Ananterang Karbiang Long Live
Diphu rong supaya hithi anglum inut ove kimi Rosan Hanse arjap thipsi pini Reliance Trend Shopping Mall adong RS Hotel Puamen Irponsi longle haimpu puding terangari dengpen kangpu pidon Karbia khe atumta beha bepar lapen chojor cholangana thu paprang dunangji lapen chihung dunangji pajok hako pen non an pangbardam pulote phan trokner cap anbak nangdo tanglo Lasonsi non penang an Karbia khe ovi kimia tumta methang akeng kacharjap thekja phanpura break jam beha beparana thu kachihung dun asonsi thekpon longlo Lasoang bong non kithur ove kimi Rosan Hanse setami chepaduk khrupen diphua hithi anglu malong amat ihum a hotel chingpudun lo Hanse asangho alangliki Karbiang nong live cable channel along apherangki klembang lo Diphu rong sopia long Karbiatum Mesen Hotel akulat avi pu matha ponsi Reliance Trend sadung along si RS Hotel pu amen chi irponsi pini porphai kep malom longle hempu puding terang arideng pensi ingpu pidon lo Kangpu asai kedeng ahot DPCKA amai phu kiri ronghang KCS pachathang chunbang hingchong tiso KSYC kwangchunbang Bipul tiso Karbiang Long Live Cable News Channel Editor in Chief Ratis Rongphar Executive Editor Diganta Teron Pendanglok penangan manpeng kedua bang phubang phiatum chetongdon Bangso hotel along Jasemet kelong ponji lake adap lang kiso kijon hot sang adukpen kaselam asona him long ponji anparta ada porphai kep malong pen lote choran kicho along hanthu pen phag okang moy lapen kiu bahan loksi long ponji anparta anikang sang porphai pli malong pen lote fast food ason mesen anam pen kichopon longjia phan abar sai piponji News report Karbiang Long Live When prime time abirta ke ilapon si kang tonik lo domi thak me kardon